Okay, ngira ngo ibindi n'umundi reka tubyinjiremo neza mu makuru maze no ndaza no kubabwira icyo abo bakomando bagiye guhita bakora gikomeye cyane, ama operation ahambaye, ama operation akomeye agiye gukorwa na M23. Reka ngire gutya ariko nukuvuga ngo igihari aba bakomando mubona bamaze gupasinga nibo bagiye gukora akazi rero kameze nk'aka kandi intare zikora, nibo bagiye gukora akazi hano muri Kivu y'Amajyepfo, nibo bagiye gukora buri kimwe cyose ku kijyanye n'umuryango wa cyangwa se iyi operation, iyi mission ya aba baherutse guhura JVM kugeza magingo ya operation ziri kubera iri tsinda ryamaze kwinjira maha. Abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bashobora kwikanga ko wenda bashobora kuzadefandwa cyangwa se kuzagira uruvugiro bakoresheje za mbaraga Felix Antoine Tshisekedi afite. Aba bakomando bagomba kuba ari abakomando bakora ama operation simusiga, ama operation ya yandi ya bucece, ya yandi udashobora gutamburika na gatoya cyangwa se badashobora kukumenya na gatoya. Abantu turi kumwe ninjira muri update, ntago nigize mbaheza ikaze. Reka me ikaze mwese mudukurikiye muherereye ibwota amasimbi, abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, abari Canada, abari mu Bufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, amwese reka mbahe ikaze muri aya makuru. Reka kandi mpe ikaze mwese mudukurikiye muherereye hano mu bihugu bya Afurika, namwe mbahaye ikaze muri aya makuru y'uru rugamba rwaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugamba bikomeje kuvugwa ko mu by'ukuri ari bwo rugiye gukomera kurusha uko rwari rumeze. Ni urugamba mu by'ukuri bigaragara ko n'ubundi intego yarwo ntago kakanya wahita uyufindura mwaka kanya. Amakuru ameze ate rero byaramutse bite ku kibuga cy'imirwano? Reka bariho mita ninjirira muri rusange. Ubu tuvugana amakuru aravuga ko abasirikare b'abacancuro bagera kuri 3 bamaze mu by'ukuri kugwa mu mirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, ubwingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zari ziri kugerageza kwataka ibice byegereye hano point 0. M23 na twirwaneho bagabye ibitero bikomeye muri teritwari ya Fizi. Ibi bitero amakuru yemeza neza ko byahitanye abacancuro bari kudirectinga ndetse no guhereza support ya communication aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Si byo gusa kandi ubundi bwato bwa kabiri bwararashwe burasirwa muri Tanganyika, ndetse bukaba ari ubwato bwaje butwaye ibikoresho harimo imbunda za Musada n'abakomando bari baherutse gupasinga. Ubwo bwato nabwo bwagize gute? Ubwo bwato nabwo bwararashwe. Andi makuru havuga ko hari ama operation y'ibanga yakozwe iri joro ku isaha y'izi saa 8 muri Fizi. Abasirikare batamenyekanye umutwe wa M23 binjiyemo aha muri Fizi barasa defense. Reka nze gatoya mbanze hano ndabifite iyi operation y'ubwato ndaje nyibaherezo yose. Hanyuma iyi defense yarashwe ni drone yarashe ahitwa Mutambala. Aha Mutambala iyi drone yahashwanyagurije defense ingabo zirwana kuri leta ya Kinshasa, ndetse kandi bivuga ko hari amura itari irimo intwaro nke, hari harimo intwaro nyinshi muri iyi amura yari iri hano Mutambala ni muri Fizi. Hanyuma rero reka wenda mpere ku iyi operation yakozwe n'abasirikare ba M23 hano muri Tanganyika. Amakuru avuga ko abasirikare ba M23 badevasinze berekeza hehe? Berekeza hano hafi no mu marembo ya Baraka. Ariko bikavuga ko hari irindi tsinda ry'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bari bamaze kwambuka hano muri Tanganyika, ndetse abasirikare hakaba harimo n'abakomando. Abakomando bari bamaze iminsi batereningirwa hara mu gihugu cy'u Burundi. Ngo aba bakomando hakaba harimo na Wazalendo ndetse na FDLR, hakiyongeramo na P5. Abantu turi kumwe ariko
munyandikire muri comment mumbwira ati turi kumwe ndetse mukande kuri like. Amakuru rero avuga ko aba bakomando ubwato bwabo bwarashwe bugeze ahitwa Kazimia. Ubu bwato bwarasiwe rero ahitwa Kazimia. Amakuru yemeza neza ko ari ubwato bwari burimo ibikoresho ndetse bwari ubwato bunini bushinzwe gutunda n'ubundi abasirikare n'ibikoresho byabo. Ubu bwato bwarasiwe ahangaha Kazimia. Amakuru avuga ko ngo bwagwemo abasirikare benshi bari baje gutanga umusada ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha ingabo zongera gucika intege nanone bushya, zongera gucika intege ku rwego rwo hejuru. Si ibyo gusa kandi amakuru avuga ko ngo iki gitero bidashidikanywaho ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahise zemera ko ari abasirikare b'umutwe wa M23 babarasheho. Birangira AFC M23 ndetse na twirwaneho nta kintu na kimwe bo babitangajeho. Ubu tuvugana ni ibitero biri surprise ndetse izi surprise attack zikaba ziri kuba mu gihe AFC M23 yo iba yicicikeye nta kintu cyabaye. Kuvuga ngo uri gupangira ibice birimo abanyamurenge, aha bari guhita bakumva vuba cyane. Uko byagenda kose nta gutera kabiri. Ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi ndetse na General Neva bari bapanze ko n'ubundi abasirikare bamaze kuba trained bakiri muri current situation ya train bari buze kugira gute, bari buze guhita binjiramo hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gice cya Kivu y'Amajyepfo, kuko niho bari bafitiye tactic cyane. Bavuga ati turahita tuboherezamo, turaba tumeze nkaho twoherejemo intare zishonje. Ariko icyaje kuba ikintu cyose bari gupanga bitewe n'ikoranabuhanga M23 ifite mw'abantu. Ndababwiza ukuri bari kwisanga bo mission yabaye demoroshed ako kanya. General Sultani Makenga tekinike ari gukoresha mwe iyi minsi, abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa barimo barapanga ama operation, mu gihe ama operation yabo batari banayakora ngo bayashyire mu bikorwa, bagashiduka ibitero bya M23 na twirwaneho bibagoye gitumo, bakagira n'inkuba ziri kubakubita. Ikintu gikomeye cyane, haciyemo igihe cyangwa se haciyemo periode y'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bakoreshaga drone zo ku rwego rwo hejuru, drone zagaragazaga imbaraga ndetse zari zatangiye gutera ikibazo cyane abari ku ruhande rwa leta, abari ku ruhande rwa M23. Ariko ubu drone za M23 twirwaneho ziri kuvuza ubuhuha kamwe ku mazi, ziri kuvuza ubuhuha. Ibitero bya simusiga, ibazeho noneho M23 ifite ibisasu bidashobora gutanga urusaka ariko bishobora gutanga amafragment ahantu hanini, ku buryo icyo gisasu kikubita ahantu ntigisakuze ariko kikica abantu benshi. Murimo mumva icyo kintu? Sinzi nimba turi kumwe kandi no gusoma ku mazi mbangira mbobeze mpoko. Niyo mpamvu tujya tubabwira ati mujye mugira gutya munacishemo mugura amazi nyaboneka. Aga ibintu biba byoroshye, amakuru utagira ngo ni ibintu byoroshye. Ubu se nisanga si saa moya na 10 n'igice gutyo, ubwo bisaba ninjemo saa 11 muri studio. Abantu ndimo ndababona mwandika comment, mukomeze mwandike comment. Inosa Hakim ati Mr Seka ati aha i Burundi turakumva 5 kwa 5 ati ndura gukunda ati ndagukunda sana musaza. Asante sana kabisa Hakim, asante sana bro, asante sana bro. I love you too much. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you so much. I love you too. I love you too. I love you too. Yumuna mbwenga arankunda banumva binkoza hano. Uwitwa Benoit niyo mugabo ati Helen ati nice morning. Asante sana, nice morning to you. Thierry nawe ndi kukubona kabisa ati morning ati ndagukunda cyane ati tugezaho amakuru meza ati turakumva 100%. Asante sana kabisa, asante sana. Yeah, asante sana. Uwitwa Janet ati ndi David Imuhanga ati turi kumwe. Asante sana kabisa.
reka twikomereze n'amakuru. Amakuru avuga ko uyu munsi ibitero byabaye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa byose byari birimo mu rushinga plani z'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Mw'iki gitondo bivuga ko M23 yazamuye drone zigera kuri 6 zose mu kirere cya Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bice bikontororwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ndetse izo drone ntizibigize babasha kuzitahura kuko amakuru avuga ko amakuru namaze kuba nakira nuko M23 izo drone yazamuye ni drone zifite ubushobozi bwo kujya mu kirere ku rwego rwo hejuru, hahandi ikoranabuhanga ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa basigaranye zitabasha kubona cyangwa se ritabasha kubona izo drone. Amakuru yose y'ibyo bapanga M23 biyakurikirana, buri kimwe cyose bapanga M23 bigikurikirana. Bagira ngo bapanze operation, inzira bari bucemo bagasanga ambush zikomeye cyane za M23 zasesekayemo. Ndetse ni nacyo kintu kiri gutuma abasirikare benshi b'abarundi bagwa muri rugamba. Ikintu gihari gikomeye cyambere, mwari muzi neza ko abasirikare b'abarundi bari kugwa kuri rugamba bikuba hafi inshuro enye abasirikare ba leta ya Kinshasa bagwa ku rugamba hano muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ntago bava kwizima, barimo baracyagaba ibitero. Reka gato mbereke hano kuri map, reka tugendane kuri map gatoya mbereke ikintu kiri kuba cyangwa se icyabaye. Amakuru y'iki gitondo avuga ko agace ka Baraka hari inzira ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibi ni biri gutangazwa n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ngo aka gace ka Baraka hari agace ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zidashobora gukurosingamo ndetse n'abasirikare b'abarundi. Bivuga ko aka gace kamaze kwigarurirwa n'abasirikare ba M23 kandi na agace kari strategique, ni n'agace gatuma iyi Baraka igira ubuhumekero mu bijyanye n'amadeployment, mu bijyanye no kubona communication. Yewe ni n'agace hari mu gisirikare ngo hari abantu bitwa ba controller, niho baba. Aka ni agasozi kari strategique kari hejuru ya Baraka ku buryo ndetse iyi Baraka ubu ngubu yamaze kujya ku kigero kingana na 97% byo kuba nayo igihe icyo ari cyo cyose M23 yakenera kuyifata yahita yikubita muri yombi, yahita yigira tombe tukaririmba tombe. General Sultani Makenga amakuru avuga ko abasirikare apasingishije feri ya mbere hari abagiye guhita baza gushyira mu bikorwa icyitwa military skills bakuye kuri iki kiwanja mwabonye. Ndaje tubinjireho gato cyane. Mbere na mbere reka mbereke mbabwire ko hari agace ka Malungu, Katembo, Kajela ndetse ukinjira muri Baraka, utuntu duce turi strategique twa mbere dukomeye na mbere yo kwerekeza hano za Karenga munsi. Agace kitwa Ruwoko, murabizi ko hano za Ruwoko M23 yahagabye igitero cya drone inahitira koloneli mu minsi ishize. Agace kitwa Sibatwa, aha M23 yashutse abasirikare barimo baza gutanga umusada Musiambia. Sinzi nimba muri kuhabona neza, ndagira ngo mbereka operation M23 hiti haca irahakaba iramanuka icana ngaha za maso igaba ibitero muri Uvira rwagati, itwika amamoto na Land Cruiser byari bigiye kuza kugaba ibitero hano mu marembo ya Point 0. Are you together? Abantu turimo turagendana. Ikintu gihari ni ikirero. Iki gitondo Baraka yazibirijwe inzira zose nta no guhumeka.
uyu mujyi wa Baraka utari muto, abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, amakuru ari kuvuga ko kugeza amagingo ya buri umwe wese arimo arakata ku nguni y'operatinga ku bwoba bwinshi, kubera ko mu masaha y'ijoro bivuga ko ngo humvishwemo muvoma z'abandi basirikare badasanzwe batari ku ruhande rwabo, bityo hakiyongeraho amasasu aherutse kuvugira muri iyi Baraka, hagahita hashimutwa ibikoresho koranabuhanga byari byinjijwemo hakoreshejwe ubwato. Amakuru rero akomeye y'ibanga atuma hagaragazwa ko n'ubundi uko byagenda kose iyi Baraka iri mu kaga. Ubwato bwarasiwe ahitwa Kazimia, hahise haburamo ikoranabuhanga ndetse hapfa n'abasirikare bagera muri 70. Ibaza abasirikare 70, si abasirikare benshi? Abasirikare benshi. Bamwe bakavuga ngo ni drone yaburashe, abandi bakavuga ati ese ubwato nimba bwararashwe na drone, iri koranabuhanga ryo ryagiye. Abantu mu nkandire kuri like please, ndashaka kubona like zanyu, ndashaka kubona comment zanyu, ndetse abantu mukore share. Ba Fistocam ndi kukubona kabisa Fistocam, abandi mwandike comment mumbwira ati turi kumwe. Ese unkurikiye uherereye hehe? By'umwihariko reka nge nisuhuza abantu bari mu mujyi wa Kigali mu bice bigiye bitandukanye, mwese mbasuhuza kabisa, bahereze ikaze muri izi update. Andi makuru akomeye cyane rero ari kuvuga ko umutwa M23 ndetse na Twirwaneho wamaze kurahira ko ibi bice byose bya hano murenge abaturage bagomba kuza gutabarwa. Abaturage ngo bagomba kuza gutabarwa uko byagenda kose. Ntago bari bwemere ko izi ngabo z'abarundi zikomeza kugirira nabi aba baturage. Abanyamurenge ubu ngubu mu Minembwe, amakuru ya Minembwe centre cyase hano mu Minembwe ndani, avuga ko ibintu bimeze neza nta kibazo rwose. Umunyu bari kuwubona, mbese nta kibazo pe. Hanyuma hari amasasu yumvikanye i Kinshasa, ntago ndi bureke kubabwira iyi nkuru. Amasasu yumvikanye i Kinshasa hafi y'ingoro ya Perezida Tshisekedi. Icyabaye cyose rero cyahise kimenyekana, hanamenyekanye n'impamvu y'iri raswa ry'aya masasu, abantu bataza kubabeshya wenda ngo byagenze gute. Mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri, amasasu menshi yumvikanye mu bice biherereye hafi ya City Deo, aho Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atuye. Ibi byateye impungenge abaturage mu gihe ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwizwaga amakuru y'ibihuha avuga ko ngo habaye igitero cyagabwe ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Nyamara amakuru yizewe yatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'amakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ISP agaragaza ko ngo aya masasu nta sano yari afitanye n'igitero cyagabwe kuri iyi site cyangwa se ngo cy'umutekano wa Perezida Tshisekedi. Amakuru yatanzwe rero n'abatangabuhamya avuga ko n'ubundi ngo kurasa kwabereye mu gace ka par kilometre ngo ni parke militaire ya Ngariema. Yego niho ngaya masasu yavugiye. Bitandukanye rero n'ibyavugwaga, nta kintu n'ubundi cyari kigabe cyase ngo nta byago ku mutekano wa Perezida Tshisekedi, nta mutekano rwose. Aha rero haherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Kinshasa. Aha niho bivugwa ko ngaya masasu yavugiye, ahari hari kubera igerageza ryo gutoroka y'imfungwa zari zifungiye mu kasho, hano mu kasho ka gisirikare n'ubundi, nk'uko rero umwe mu bakorera hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu yabitangaje.
yavuze ko ngo umutekano umeze neza nta kibazo nta bintu bisanzwe amasasu mu by'ukuri yumvikanye ni icyo ngicyo cyari kiri kubitera amasasu yumvikanye ni icyo cyari kiri kubitera reka tujye no kubijyanye na operation y'ubwato bwarashwe ahangaha murabizi ko hari ubwato bwarashwe kwitari mu byumweru bibiri bishize hari ubwato bwarasuwe Tanganyika ariko nkaba narababwiraga ati umuntu uri gukontrola point zirashobora gukontrola n'iki kiyaga cya Tanganyika amakuru yemeza neza ko hari ubundi bwato bwarasuwe mu gace kitwa Kazimia ubu bwato bwarashwe buvuga ko amakuru yemeza ko hagwemo abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho birashimutwa ubu bwato bukaba bwari burimo ngo n'abakomando bashya bari bapasinze hariya mu gihugu cy'u Burundi igice kimwe cyemezaga ko iki gitero cyabaye cyari igitero cya drone cyahise kinahitana abasirikare benshi bukaba bwari buze bukaza ahangaha Kazimia bugahita buhasiga abasirikare bwamara kuhasiga abasirikare bugahita buzamuka bugaca mu kirwa cyitwa Buguri muri Buguri hanyuma bwamara kugera Buguri ahangaha Buguri habaga wa mu generale ya Kutumba bwamara kujya muri Buguri abasirikare bakomuka bakaza hano muri Baraka gutanga umusada ibi byose byarangiye byanze rero ibi byose byarangiye byanze byose biba impfabusa kuko M23 yahise iburizamo buri kimwe cyose cyari cyapanzwe ku ruhande rwa leta Kinshasa abasirikare bashyira hasi abagera kuri 70 bose bajya hasi Masisi bimeze bite situation ihagaze gute hano muri Masisi M23 yamaze kuzamura ibifaru byinshi ku rwego rwo hejuru bivugwa ko igiye guhangana n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa by'umwihariko zigizwe na Wazalendo zigizwe na FDLR mu gihe muri Kivu Amajyepfo FDLR byabaye ikibazo kuko Kivu Amajyepfo niho hantu hari kumvikana casualties nyinshi za FDLR casualties nyinshi za P5 casualties nyinshi z'abasirikare ba FARDC casualties nyinshi za Wazalendo ibigo by'ibitaro byo byuzuye na Bujumbura naho haravugwa inkomere nyinshi za FDLR naho haravugwa inkomere nyinshi video itunguranye rero mu buryo butunguranye mu gihe Kisekedi akiri kujigajiga akiri kunuganuga utamenye ibintu arimo AFCM 23 ibisohoye abakomando bashya abakomando bafite imyitozo ihambaye abakomando bari ku rwego rwiza rwo kurwana Kisekedi aratitira General Neva aratitira General Makenga kuri za confidence ze
kuri rya jambo rye ryuzuye oda, ababwira amagambo akomeye. Abakomando bamwereka training bafite. Mu by'ukuri witegereje neza, abasirikare baratereninze, bafite training ukurikije uko bimeze. Abasirikare bafite training. Kurikije ibyo bakora, kurikije uburyo bari kunyaruka, bafite training. Hanyuma General Sultani Makenga ntabwo yavuze byinshi, ariko nanone abapasingisha yavuze. Reka twumve ijwi rye. Walipata vizuri. Ninyi ni askari wa AFC. Walipata vizuri? Ndio bwana. Wanibaneza? Ndio bwana. Uvae kofia sasa. Haba bemereye kuba abasirikare. Yababwiye ati mwambare ingofero tayari bababaye abasirikare. Nimesema nyinyi ni jeshi la AFC, yani Armée Nationale Congolaise. Jeshi ambalo liko hapa kukomboa nchi yetu, kukomboa Wakongomani wote. Aho ngaho bari gupasingisha, ubona ko na Makenga arahari. Amakuru akavuga ko rero ngo aba basirikare cyangwa murababonye, aba basirikare uko byagenda kose hari ibice bagiye gusekiriza, hari ibice bagiye kugira gute, hari ibice bagiye gukaba. Aba bakomando bateye ubwoba igihugu cy'u Burundi, bateye ubwoba General Neva, bamuteye ubwoba. Kandi byabaye mu buryo butunguranye.